Dobar dan, dobrodošli na moj novi kanal, na moj novi kanal, na moj novi video. Ja sam Nancy Nena. Danas pričam o svoje iskustvo na temu njege kože lica. U prošlom videu sam vam naglasila da će biti, da ću da snimam i da vam pričam razna životna iskustva. I da će biti raznih tema. Danas tema, i sad ne znam da li sam vam naglasila uopšte ili jesam ili nisam, ne znam, što bi rekli, malo sam spontan tip. I onda kako mi proradi inspiracija i kako mi dođe onako potreba da nešto ispričam, odnosno da vam prenesem, ja tako i napravim. Sad ne znam da li sam vam spomenula uopšte da u prošlom videu da imam u plan da vam pričam vezano za njegu kože lica. Što se tiče kože lica, kada je u pitanju i kože lica i koža tijela, svi smo mi negdje otprilike imamo nekakav svoj stav po pitanju održavanja kože. Neko daje velik značaj tome, neko uopšte ne pridaje značaj tome. Recimo ja sam jedna od tih koja uopšte, kada je koža lica u pitanju, uopšte nisam imala potrebe, niti me zanimala njega kože lice, niti je to meni bio smor, to je meni bilo, kako bi rekla, nezainteresovana sam totalno bila, ali da volim da se šminkam, da volim da se sredim, da volim, što kaže, sve što žene, tu čar žene, da volim da uživam u toj svojoj ženstvenost, naravno da. I make-up, znači šminka, sve to kad je u pitanju, to je meni čarolija. Ali kad je u pitanju održavanje kože lica, tu sam totalno nestanem. Sad ne znam, vjerovatno vas ima mnogi koji isto tako dijelite mišljenje sa mnom i možete se složiti sa tim. Vremenom ja sam shvatila da i kao ni slučajno zaspat sa šminkom ili ne znam ni ja, kožu treba masku ponekad, gledala sam razne časopisima ili recimo na Facebook stranicama ili nebitno gdje, tretmani i pogotovo sada koliko je aktuelno tretmani njege kože lica i sve to, za mene je to totalno, ja kažem, ja nemam, taj ženski gen totalno nemam. Sve do momenta kada sam shvatila da moja koža se mijenja, s obzirom da ja sad punim 35 godina sad u aprilu, a otprilike sa nekih 30 sam počela da, što kaže, tek mi je kliknulo bilo da se nešto dešava sa kožom, da se koža mijenja. Tek sam tada počela da primjećujem da nešto se dešava sa kožom i da više ne može samo da prođe maskara, ne znam, neka sjenka, ruž za usne ili ne znam ni ja, od nakita, od tih ne znam ni ja dodataka. Prosto moja koža više nije bila, prosto se počela da se mijenja i ja sam to počela da primjećujem i to mi je počelo smetati. Da ne pričam šta sam koristila sam samo sredstva za čišćenje kože i to je bilo to. Pavloderme, Bekutan, Kosili, nebitno, neka od tih krema, Nivea recimo i to. To su bile kreme koje sam ja koristila. I to je bilo super, znači vremenom je to mene odgovaralo i mislim, za mene žene koje nekako se nisam pronalazila u toj priči, ja sad idem da pravim neku sad masku, da ovo, da ono, međutim, da održavam lice, kao što recimo je to radila moja mama, često, znači, tamo nešto mućkala, jaje, maslinovo ulje, ne znam, ovo brašno, nemam pojma, ja to nisam, to je meni bio smor, mislim, kakvi to, šta, ali
Došlo vrijeme da ja se pozabavim ozbiljno svojom kožom, da ja vidim prosto ne može više tako da prolazi. Šta sam napravila? Napravila sam to da, naravno postoje trend, sve više daje dobar make-up, da smo dobro svaki dan našminkane, da izgledamo lijepo, da ovo ono, da smo zategnute, svašta nešto. I šta ja pronađem se ja u nanošenju pudera. Dotad nisam koristila ni puder, ni ništa. Ništa super, ja sam oduševljena. Znači, to je bio puder, znači, to su bile, znači, znala sam na polici gdje mi je kozmetika. Ja sam znala po, ne znam, pa 10-ak pudera sam ja imala, znači, to je bilo ljeto, zima, znači, uopšte nije bitno. Znači, to su naslage pudera bile. Prosto sam se oduševila sa tim i tu sam našla rješenje za sve nesavršenosti na svojoj koži. Ja nanesem puder, šminka, i to je to. Mislim, naravno, ja sad okrećem to na zevanciju, na šalu i sve, ali nimalo nisam ponosna na to i na sve prije toga što sam radila, jer strašno sam agresivno sam tretirala svoju kožu i nimalo nisam držala do toga. Ali ajde, dobro, nema veze, idemo dalje. Znači sad znam šta i kako. Ali zašto je to tako bilo? Negdje od nekih 30 godina, otprilike kad sam već primijetila promjene na koži, odlučim sad ću ja kremu da uzmem, neku za bore, te za suvu kožu, te ovo, te ono, nemam pojma, mlijeko za tijelo. Počela sam ja da se malo okrećem tome. Međutim, razne proizvode sam probavala, razne proizvode, od mlijeka za čišćenje, od raznih gelova, kreme dnevne, noćne, za oko, očiju, šta sve više nisam ne mogla da se sjetim, svašta nešto. I svaki put, ono što je za skidanje šminke, to sam svaki put potrošim, odgovaralo, ne odgovaralo, potroši se to, mislim potrebno je skinuti taj make-up. Ali što se tiče ovih ostalih stvari, kreme, recimo svaki put kad kupim, znači svaka ta krema ili dam nekom ili bacim ili ostane negdje tamo, znači prosto bačene su mi bile pare. Isteknem uvjerenje da žene koje kupuju kreme i tamo, i ja isto kad se sjetim kad odem u CM ili DM, Miller, nebitno, mislim koji je god bio market za kozmetički, kad se sjetim, odem tamo i pogledam one police, one rafe, one kreme i ono sve, prosto leči. Što kaže, izleči me, znači ona pakovanja, ona sva privlačnost, onih sjaja, onog svega. Ja sam shvatila i stekla sam uvjerenje, mislim ja kad god sam kupila neku od tih krema, da ne bi da imenujem uopšte ničiju liniju, nekim ženama odgovaraju određene te kreme, ali recimo meni ništa od toga nije pasalo, ali apsolutno ništa. Znači, i prosto sam se razočarala. Razočarala sam se u sve moguće te kreme i uopšte, mislim, gledam, žene kupuju, kupila sam ovu, kupila sam onu u moje kolekcije, ne znam, ja gledam, stanem, Bože dragi. Totalno sam stekla uvjerenje da je krema za mene ne postoji i da a inače imam osjetljivu kožu i suvu kožu, a pogotovo što sam je još istretirala sa takvim ponašanjem od mladosti, sa šminkom i svim tim, stekla sam uvjerenje da ne postoji krema uopšte i da nemam šta da ja tu tražim. Vratila se na Bekutan Pavloderm i okrenula se puderima. Naravno, eto tako je to bilo. Koža moja više ni sa puderom nije mogla
Koristila sam recimo razne peelinge, znala sam nekad uzeti, vidjela sam recimo mama moja pravi masku, ne znam, sa jajem, maslinovo ulje, ovo, ono šta već, ne znam, tamo nešto stavlja, ona je recimo dosta te prirodne pripravke sebi stavljala. I ajde, kažem ja, rekao, ajde sad ću probati ja, pošto ovo što sam kupovala mi ne odgovara, rekao, sad ću probati ja da i ja sebi. I nije to ni loše, čak nije ni loše, to mi je i prije i više odgovaralo nego ove neke maske i ove kreme koje sam kupovala konkretno za recimo za neki efekat, na efekat kože lica. Međutim, što sam htjela da kažem, peelinge isto recimo koristila sam i kupovala, jer prosto od tih naslaga, šminke i od pudera i svega toga, prosto je potreban peeling da se to lice da se iščisti. I ok, sve to ok, međutim ja sam odradim maska, da li to bila maska nekakva, ne znam, u kući napravljena, to sam odradim jednom, 2 puta, eventualno ja to zaboravim totalno. I ništa, svakako sam odustala od svega toga i vremenom promijeni se, što bi rekli, kako sam krenula da mijenjam neke stvari u svom životu. Biće više priča o tome u narednim nekim videima, što bi rekli, moći ćete da shvatite o čemu pričam. Krenula sam put promjene uopšte u svom životu i desi se to da ostvarim saradnju, to jest da postanem savjetnik Siberian Wellnessa, kompanije koja se bavi zdravljem, proizvodima za zdravlje, ljepotu i sport. U saradnju sa njima sam ušla isključivo zbog zdravlja, jer to je bilo prošle godine, pojava virusa korone i cijele situacije. Moj posao koji sam prije toga radila, koji sam radila prije ovog, je već stalo je i otišli smo u izolaciju i svašta nešto i negdje svima nama je počela da radi sve veća svijest o tome, o zdravoj ishrani, o izmjeni načina života, kako to živimo, šta to radimo, kako se to ponašamo. Mnogo toga je došlo na što kaže, da se preispitujemo. Jedna od tih sam bila naravno i ja. I odlučim se da uđem u saradnju sa ruskom kompanijom Siberian Wellnessa, isključivo radi zdravlja. Da jačam imunitet, da zanima me zdrava ishrana, zanima me, pošto sam imala problema sa zdravljem, višak kilograma, svašta nešto sam ja tu i tu sam ja krenula da se vrtim i da se bavim sa tim. Kozmetika apsolutno me nije zanimala. Uopšte me nije zanimala, jer moje uvjerenje je bilo to, mislim, super ok, mi kad imamo sastanke i sve, super ok, kad čujem moje saradnike, recimo kad pričaju, pa recimo njihove klijente, pa prijatelje, pa ne znam, mentorica moja, pa ne znam koga više da ne spomenem, kad čujem te priče o našoj kozmetici, ja prije toga nisam isprobala, ni pomišljala nisam da je uopšte probam. Ja sam samo odslušam to i ništa, baš lijepo, super, sve mi je, lijepo zvuči ta priča, mislim, ali ništa to nema veze sa mnom. Kada su bila, recimo, i dan danas, kad su predavanja, recimo, naših ruskih doktora, kad kažu pogledajte njihovu kožu lica, kad kaže pogledajte kakvi su oni, kako oni izgledaju, stvarno sam se zapitala, ima nešto u tome. Naravno, svi ti suplementi, sva ta zdrav način života naravno da utiče i što kaže, poznato je već da se to sve negdje na nama, da se to, što kaže, na čovjeku se vidi kako živi i kakav je i šta je.
Naravno, nisam ja nikako, nije mi padalo na pamet da probam ja ništa od kozmetike, sve dok nisu počele moje kolegice da poručuju, da kupuju tu kozmetiku, pitaju me naravno, ajde mi poruči, naruči mi tu kremu, tu ovo, bila su razna predavanja i sve to, može, super, ok. Ali ništa ja. Međutim, kada prvo moje iskustvo, odnosno moje iskustvo moje poznanice koja je naručila tu kremu i kada je krenula da je koristi, to jest kremu i serum, kad sam se čula sa njom, bila je reakcija, kaže, pitam kakva je krema, kaže super je, ima masnu kožu, kaže, namazala je navečer, ujutro kad se probudila koža nije bila masna. Mislim, ja wow, nevjerovatno. Mislim, super, ekstra. Znači, čujem se sa njom s vremena na vrijeme, kaže, prezadovoljna. Naruči druga, treća, znači već su tu, počele su priče, pored onog što sam ja se bavila sa zdravljem, naravno bavim se i sada, nekako sam spontano ušla u priču ljepote, znači moja okolina, moje poznanice, moje klijentice, prosto sam se našla, što kaže, prosto sam se našla u okruženju mojih, da kažem, poznanika i prijateljica koji koriste već te kreme, a ja koja sam saradnik njihov, ja ništa. I već su pitali, pošto ti ne koristiš, ja kažem, već je bilo. Da, a s obzirom da sam zadnju liniju koju sam pokušala je bila Vichy kozmetika, za koju ne mogu da kažem da je loša, pored svih onih koje sam koristila prije, za Vichy kozmetiku ona je još uvijek, ona je u stvari mogla da donekle da prođe, međutim i ona je završila kao i sve prethodne na polici, odložena i stajala je otvorena načeta onako, pa sigurno godinu dana i više. Ja kažem, mislim, i kad sam vidjela, pogotovo žene koje su zreliju kožu imaju, gdje je mnogo više bora, gdje je koža potreban malo veći tretman, i nakon, recimo kad su poručivale recimo komplete, ne znam gdje uzme tonik, serum, kremu i nešto za čišćenje, nakon 15 dana ja bukvalno sam, prosto mi je znalo biti neugodno, najiskrenije, to znaju moji mnogi koji, ja to stalno pričam, a evo pričam sad isto i ovdje na YouTube kanalu. Ja sam iskreno počela se osjećam neugodno jer nevjerovatno mi je bilo da ja zato ne znam, da naša kozmetika daje takav efekt. Znači da toliko djeluje na koži da bukvalno, što mi sad volimo reći, bukvalno pegla bore. Aj dobro, mislim, meni to nije bilo ni potrebno, nešto sad ekstra nisam ja imala nekih bora, ali da mi je trebala njega, da mi je trebala regeneracija, da mi je trebalo mi je. I kažem ja, reko, ništa sad, kad si znala lijepo da koristiš, da bataš pare na razne, mnoge neke kreme, sad ćeš fino da potrošiš Vichy i onda ćeš da probaš tu našu famoznu pametnu kremu. I pogotovo naziv pametna krema za mene je bilo, mislim, kakva je to pametna krema, još me više odbijalo to. Međutim, ta pametna krema jeste, naravno, zna se šta je pametna krema, da se zove pametna krema baš zato što na svakoj koži djeluje, što kaže, radi ono što treba, zato se i zove pametna. Da mnoge te uklanja ožiljke, da li radi detoks lica, da li ovo, sve to, i prosto zbog toga je nazvana pametna krema. Ali bez obzira na to sve je to meni nekako djelovalo kao prodana priča, odnosno neka dobra reklama, sve dok nisam vidjela, stvarno se uvjerila u rezultate mojih kolegica. I i ništa, ja sam bukvalno sam sebe samo kaznila i rekla sam, sad ćeš fino da potrošiš onu dnevnu i noćnu i serum Vichy kozmetiku,
koju si imala i tek onda ćeš da se nagradiš i ti dođeš na red i dobiješ samu sebe nagradiš sa tom pametnom kremom. Međutim, i ništa, držala sam se toga, znači već viši, jedna da li je dnevna ili noćna, ne mogu da se sjetim, već je bio isteko rok, ali dobro, moglo ono uvijek može da se koristi još neki period. Ali ja šta sam našla rješenje, pošto već me tad počelo vući onako iz onog stanja uvjerenja da ne postoji krema koja može da radi neke rezultate, da može da krema, kozmetika, uopšte serum, nije bitno šta. Iz onog uvjerenja ja više nisam mogla da budem strpljiva i da se da dočekam, da nešto isprobam. Ja sam uzela serum za bore za lice i taj serum, pošto taj serum može da se koristi sa bilo kojom kremom, sa kremom i bez kreme, kako god. Ja sam odlučila da ipak probam, znači dok se moje kreme više ne potroše, ja sebi sam uzela viši serum, naš serum, Experaltin serum, sam uzela i počela koristim u kombinaciji sa viši kremom koju sam tada imala. I mogu vam reći da prvi put sam počela da primjećujem rezultate i to koliko god sam ih primjećivala, ja sam sam sebe, ja sam nevjerovatno, mislim umišljam, uvrtila sam sebe, psiha, mislim šta ti, psiha. I ništa, dolazim na posao, tada moje kolekcije, već, mi smo dosta već o tome pričala, neke su već koristile i čekala je se kad ću ja već da probam da to koristim. Počele su da se primjećuju promjene. Iako sam koristila viši kozmetiku, tada u kombinaciji samo sa serumom, počele su promjene na mom licu da se primjećuju. Onda sam uzela nešto naše na bazi bilja, pošto Siberian Wellness kozmetika je od divljeg sibirskog bilja i to su očuvane biljke, organsko bilje i počela sam da koristim sredstva za čišćenje lica. I prvi put sam osjetila ugodnost, pravu istinsku ugodnost i prijatnost dok čistim lice, da to sredstvo koje čisti, koje kad skidam šminku, da to sredstvo ne samo da mi skine taj sloj šminke i tog svega, nego da njeguje moju kožu. Ja to nisam doživjela nikad do sad. Znači, a uzimala sam, čak sam koristila i razna ulja s namjerom da mi se lice da ga malo regeneriše i sve. Prirodna ulja, međutim, ni sa čim nisam dobila takav efekat kao kad sam krenula da koristim našu kozmetiku. Ali ja sam to, mislim, žao mi je sad što nemam slike kao što neke imaju, recimo, ima na mojoj Facebook stranici Dizajn zdravlja i ljepote. Možete tamo da uđete pa da vidite rezultate recimo nekih žena koji su objavljivale slike, odnosno ja sam objavila slike njihovih rezultata prije i poslije. Meni je žao što ja nemam rezultate te da sam se slikala prije korištenja konkretno kreme, neke kolekcije, prije i poslije. Ali dobro, nema veze. Počele su da se primjećuju promjene i komentari, šta se s tobom desilo, šta tako sijaš, šta ovo, šta ono. Zaljubila se, onako, mislim, razni komentari. A u stvari to je bilo to. Znači, moja koža je počela da se... Moja je koža dobila je sjaj, dobila je punoću, dobila je, počela je da se prosto je počela da se hrani i to se osjetilo i to se vidjelo. I došlo vrijeme da ja isprobam, došlo vrijeme da ja potrošim viši kozmetiku, viši kreme i došlo vrijeme da ja imam priliku da ja isprobam pametnu kremu. Opet
što kaže onaj kliker, je proradio i ja sam se zastala, pošto ta krema nije baš tako ni jeftina. A s obzirom, pomislila sam opet, možda ipak ona odgovara svima drugima, ajde možda neće meni. Ja uzmem mini pakovanje, odnosno tester, ali malo veći tester, to se zove mini pakovanje kreme. Rekao, ništa, ja ću uzeti ipak mini pakovanje, da ja to prvo isprobam prije što naručim. Toliko sam ja bila razočarana i uvjerena da za mene ne postoji krema, da za mene ne postoji kozmetika koja će da regeneriše i da nahrani moju kožu, da vrati u to stanje koje, evo možete da vidite sada, iako bez obzira imam pudera, naravno ne kao što sam to prije imala, i šminku i sve, ali se velika je promjena nakon što sam krenula. I ništa, uzela sam da koristim taj mini pakovanje kreme, pametne kreme i prilikom prvog nanošenja ja sam na sam onaj miris, nevjerovatno, znači onaj miris bilja, divljeg bilja, prosto miris same kreme je čaroban. Mislim čaroban, ja volim tu riječ kad sam oduševljena, kad ne znam kako da prenesem to svoje zadovoljstvo, onda kažem čarobno. Često koristim tu riječ, ali zaista je prijatan miris. Znači kad sam je nanijela na kožu, ja prosto sam nevjerovatno, znači kako je krema došla na moje, na kožu lica, ja sam prosto ostala zatečena, da ne, što kaže ova jedna moja kolekcija, kaže ja kad sam nestade kreme, nema nikakvog sloja, nema nikakve težine, nemam osjećaj da sam ja mazala lice, a osjećaj je taj da je koža super, znači osjećaj je super, nikakav težak, nemam onaj osjećaj, čak sam znala neku kozmetiku, neke kreme kad kupim, iako je to za suvu kožu, recimo koja je kod mene suva koža, znala sam imati osjećaj da mi se bukvalno neke naslage na licu, znači ne. Ovo je prosto kako sam je namazala, upila je koža i prosto osjećaj je vidljiv, bukvalno je vidljiv prilikom prvog mazanja. Prilikom prvog mazanja sam se uvjerila da je bukvalno koža onako baš lijepo. Znači to u životu nisam doživjela. Ali kažem, ja rekao, ma dobro, možda je to sad samo, ništa, sad vidjet ću ja večeras, vidjet ću sutra Dan, dva sam otprilike koristila, vidjela sam rezultate i vidjela se naravno na poslu kada dođem. Promjene su se vidjele i kolegica moja koja tada nije koristila, ona će se prepoznati sad kad bude slušala ovaj video, znat će o kome je riječ. Ja joj, kažem ja njoj ništa, rekao da ću ti ja svoj tester pa isprobaj i ti. A sebi naručujem novu kremu. I naravno da ona sada koristi tu kremu, ona je očarana, nju je njena kolegica počela da je pita, počela su da je ispituju, prosto se ljudi ne primijete da je to do lica, ali primijete da ti sijaš, primijete da se nešto, neka promjena pozitivna se desila. Ali niko ne vraća pažnju da je to stvarno do njegi kože lica. I eto, otprilike to je moja priča. Ja sada koristim našu biljnu organsku kozmetiku od divljeg sibirskog bilja. Kozmetike ima raznih krema. Sad sam potrošila već pakovanje te pametne kreme. Prešla sam na... moram da isprobam, naravno sad mene muče i razne druge kreme i sve što je u ponudi. Sada sam uzela jednu drugu, ali možda čak snimit ću vam video na temu, konkretno o kremama, ću vam posebno snimiti videa na temu kozmetike.
Ali ovo je čisto moja priča i moje iskustvo kako sam ja to, kako sam ja prošla taj proces promjene faze, traženje kozmetike, istraživanje. Kad sam odustala, kad sam u stvari okrenula se sasvim nečemu drugom, ja sam sasvim slučajno došla do odgovarajuće kozmetike.